kusizo kuza enguto eje kamaraho miliyoni 18 mu kugihunduza umwaka gw'ibyesente guhwire bitwe senteze ziresiriho butikiriza na hagati y'abakozi ba municipality hamwe n'akakiko k'enguto ka district akarukwebemberwa Tarasisi rwa Burindore. 5.2 what is it? Antini y'urukwetaga n'eri maramu eri karivati eri reba eri fuel akoraho supervision. In fact one time mukanyineho kansara wa district akurikira division ejo bakweta mu gice yamoni twashangana batabura simenti. In fact ratios zikaba zirince munonga twayanga twagira tunono tumukwasa kuteka mu ratios ezi, so bakora ratio share biringe ya 3-1 nguto zito mwene zufa bagira ngo bataho maramu itagiro, bagira ngo bataho karavati baronde bya karavati byafire kari abantu byo batekaho. Igikahunduzi bwa kilometero 3 n'ubucueka bubiri utwariremo no kora urutindoro enshonge kuza kushururwa n'abatura b'ecweke ekikweterera enduru bwa nyuma y'urutindoro bakozire okucweke kigemeserizo rukwebembera akakiko okutaho kucondoza tine kikuza kunzibira koresa amana agakukirayo kureba ngo nabinga ubunyakuzi municipality na district ejenguto tibe yonkera kwetombwiturwa bitaruho n'endijo ya kitindo eri kushangwa muri bufunda eya kilomitazi 5 n'ecweka eyamazireho miliyoni 3 okurugero hari Juliet Natwera engineer wakozire nguto eji nashobora cyaretire sente z'abanyingi kandi umwanya gwakozirwe gukaba muki kutukubantu za kwakira grade ntujyakira he kubane kora ushange bihari uko mu district tukarondaho esente zikutwara grade for one day twabona kugiye hiyabene kora yayisha Gasha kwa Timothy Mushabe.